U Crnoj Gori ima nekoliko navijačkih grupa koji žive za fudbal. Osim domaćih Varvara, Vojvoda i drugih, bodre se i strani klubovi. Aleksandar Popović je predsjednik jedinog zvaničnog i od Milana priznatog kluba navijača pod imenom Fedeli Rossoneri Montenegro. Svaka nova pobjeda, svaka nova utakmica izazivala se veću čežnju i sve veću glad da gledam, na primjer u mom slučaju Milan, i praktično se zaljubim u te boje, prije svega u crnu boju, pa onda sve ostalo u istoriju kluba i tako dalje. Navijači u Crnoj Gori odlučuju se za strane klubove, najčešće zbog želja za trofejima. Domaći timovi ne mogu da ponude ono što je i engleski, španski i italijanski, koji se bore za evropske pehare. Te klubove nije teško zavoljeti. To je bila neka moja, ono što bi se reklo, ljubav na prvi pogled. Kroz navijačke grupe stiču se nova prijateljstva, sumiraju utisci sa utakmica, slave pobjede. Navijači Intera iz Crne Gore su brojni, a kada mogu, vole da odu u Milano da gledaju svoj voljeni klub. Pa Inter trenutno ima negdje oko 1200 članova. Imamo svoju Facebook grupu Interminabili Montenegro koja je dosta posjećena, gdje se daju komentari na utakmice, tu se i družimo dosta često, dajemo neka svoja mišljenja i naravno organizujemo i gledanje utakmica, put za Milano. A kada idu na velike mečeve, navijači imaju šansu da upoznaju neke od fudbalskih idola. Prvo je što se ide rano ujutro na Melwood, to je taj trening kamp gdje se nalaze svi igrači i trener, i onda trudite se da budete tamo od ranih jutarnjih časova kako biste uhvatili možda ponekoga da stane ili s vama porazgovara, dadne autogram, slika se, tako da... Naravno da bi svi članovi navijačkih grupa željeli da i naši klubovi dođu do evropskih visina i da jednog dana igraju sa stranim klubovima za koje navijaju. U tom slučaju emocije bi bile podijeljene. Na oproštaju Stevena Gerrarda od Liverpoola doprinos fenomenalnoj atmosferi na Anfieldu dao i jedan Crnogorac. Branko Vukoslavović, član je grupe Liverpoolovih navijača, a njegovu zastavu koju inače poklonio Gerrardu nosila je supruga legendarnog kapitena. Na utakmici kad se to sve desilo, bilo je stvarno nestvarno, evo još i sad ne vjerujem, čini mi se. Branko imao priliku da upozna Gerrarda, a moment predavanja zastave Stevie G pamtit će zauvijek. Taj moment kad sam mu dodao tu zastavu, to je bilo isto na Melwoodu na trening centru, nisam imao nikakve očekivanje. Rekao sam mu to je samo poklon, ne treba mi ni autogram, ni slika, i on je to uzeo, bilo mu je veoma milo, rukovali smo se, on je pošao i stvarno nikakve očekivanje nisam imao. Navijači se pitaju kako će se Liverpool snaći bez kapitena koji je 17 godina bio u klubu. Gerrard možda, znači ona početna iskra sa kojom ne samo ja, nego dosta ljudi je počelo i zagrijalo se uopšte za taj klub. Ali eto, ne znam, vidit ćemo, možda umeđu vremenu se rodi neki novi Gerrard ili neko sličan koji je kao on, eto, skauzer, rođen tu. Posljednja Gerrardova sezona u Liverpoolu bila je rezultatski razočaravajuć, međutim to nije pokolebalo armiju navijača da u subotu protiv Crystal Palasa ispuni Anfield i podrži kapitena.